Yo, there's a boy. Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga hano ho mucie wigue wi mucie ngetwo muru wa Kimani. Riu Akenya ni monanitie marakara mao thutha wa muhuri biashara omwe kuma Naikuru ikaine ta Florence Wanjiku kugerwo ngero njuru ya hakuhi gucungirira gikuo giake utuku wa gukia umuthi. Riu ararigitwo thibitari-ini umwe mwena wa Naikuru. Wanjiku arerikana gukorwo gwikirwo ngero ino ni mundu uikaine wega no tari mugeni maitho-ini ma muingi. Ngero ino yukite oriri ciku cia atumia gukirwo ngero kana kuragwo ciongererekete muno guku bururi-ini. Riu andu nimakirekereirie mawoni mao muno ni kieha giki gikugereire muhuri biashara no gwitwo Ciku. Riu tukuona mawoni ma mbere wikaine ta Shirushi akauga Nderu Mutugi chairman wa handita ukigweta mbona afanyie Ciku hivyo akiuria Magi Saimo akauga atiriri ahonoki nio riu maroragana. Kihara Apro akauga atiriri mimi hata kama ni malaya mtu amefanya I do tell my mind to prepared for a work away staki ni baki na watoi. Sheria akauga atiriri that man was under dark forces how now utachinja aje mtu kama kuku. Shiru akauga people who are mostly in the front line in churches and always want to be seen huko mbele are usually close to the devil than God himself. Akakiuga justice Ciku ikihanike. Caroline akauga mapenzi ikifika hapa heri nijibake. Purity Kinyua akauga kai nie maya maundu wako huku telling us marriage is beautiful thing. Kumbe kwa ground vitu ni tofauti kabisa. Steve Muni akauga hata nimeogopa hii mambo ya church heri walevi wenzangu, akiuta maoni make haria. Ogea akiuga ha brotherhood cia ngoma ndinakimenya uria akimaanisha. Hii maoni makuna mariko kuma na video ino comment na mutike wa gushare.